Chibi level ule in lo dem hey Venju Honda Activa 125 test ride te review toite kan lo nei doni o milo en so level doni ya Honda Activa hi India ma scooter traver ti la kan soi sual om lo ve India ma asiam ti phat atang hian in gearless scooter hal number record voini thleng hian alana ya chuwang chuan India mi puite a hian atlana a Mizoram a po heti hi kan lo mu ve ta ani ama hi alloy wheels ania amalama hianin 190mm disc brake mangin ahnung lama ero hi chuan 130mm drum brake ani thunga chuan a suspension hi amalampang ha telescopic ni in ahnung lampang hi 3-step adjustable spring hydraulic spring adjustable ani thungta a chithumin suspension hi ati danglam ve theidon ani chu chuan soito ang khanin alloy wheels ania akenung lampang hi 10-inch alloy wheels tayara 90/100 amanga amalampang den hian azaw zong hi a in len hlei ve khata amalampanga evo chuan 12-inch 90/90 tayar amang ve thung ani ama hi a side cover the thir alania amalampang evo hi chu plastic te aron ni ve ta a ama suspension hi kan soito ang han telescopic fork kanti kha ani an latest version hi anon thum thakop maya Honda po hianin angai poimo ti a hriata he scooter hi TFT display 4.2 inch aron man mei baka tilaya kan mulayang hian combination switch apuito khop maya hei joystick left right up and down ati kol thayoma hei hi amot thlak na aum vea chungta chu chiang zokin kanon la thizang zel tur angai la a thome kahan on phat atang hianin Honda logo moi MMA wings aron langa a TFT display po hi mu anuam khopa hemi mot te po hi athak thei vek ani amalam hi enzel taila hetilaya hianin charging port a oma a cover thlap mai hei waterproof ania tia khehon mai hianin type C charging port ania vavilu mai thein anwaya hian cabin te ombok ta phone port lan line charge theya combination switch hi ania anhoi zo ki seat honna nia achung fuel tin jek hi tanki honna nia seat ti kha me khan ti hian hon mai theita a seat capacity hi 15 liters ani tlang puya chuan a seat hnoya hian wrench engeng mo tools a chhom ve buk ta helmet zaw lian tak chu ada theidon ani chuan achung lampang hi kan han mele kheu khanin a tanki petrol thundona tanki cover tanki cap kan ti kha aron chhuak mai ta ti hian amain aron in honga hei te cover hi ti hian aron in honga ni chuan motor angin ki herhon mai tu ania ti hian petrol ol sam takin kan thun theidona petrol lak dona kan thil phur zong langa si thon te khangai kherlawa khitia nem khar le khep mai tu khi ani dio a hianin chini a oma 110cc le 125 ania hetilai avar hi 110cc ania adu tang ka chuan an lakol thawa Honda zote Honda hian lei thein a omranga 125cc tuna kan review lai mek po hi color sang chiruk lai mei a oma chu adu tan than thei ania smart key le disc brake le drum brake kha oma tuna kan lo review takhi noi kha sing kha sange za somli pokuman ania Honda hian lon ten an pe thei renga adu tan chuan test ride tu po oma han kal tu ani tlai chaw hian an tlan chawang tlai chaw hi chaw ani o ki kan tlan chaw ve Honda hi speed kan la lo a hai ma pang ve da te rồi vuk về hey ai cháu với chú ăn tắm lâu với không chuẩn về pare 125 nghe TFT display Honda logo on chuang ku me chuan a speedo khu tu huanin a thim da a hi athak thei ta ni he tlai hi a joystick ania combination switch mi himo tlai hi a control thei ta ni tuna setting sa kan lut pheyang petrol hi mileage engkim
range te fuel efficiency zong zong kha en thei ta a chuan a hnuaiah kan chuk thla lenga hei hi drip A le B A oma B oma in long run chuan in tlan chu za zong zong kha a chin chhiat thei to don ta ni chuan a hnuai ber hon setting so ma kan lut phei ta nga functional om ta ni chuan functional kho chuan in drip auto reset ang chi te kha ani ta chuan display a le ta display a khuan in display type a lo le ta ta hian in chini in bar le simple aron om da kha kha chu aron lan dan kha ani ta ni chuan a brightness a chuan brightness a hian auto le manual om ta auto kan da khu chuan in ama in zana le chuna khanin hemi a TFT display hi aron in adjust don ta ni chuan a thema kan lu le ta thema hian dark le light to ma tuna hian dark a om ta kan ti chho chuan light mode ta hian kan danga a lo dang le don ta chu chu in lo en don e o chuan information khating zong zong kha ada vek thei ta heting zong zong in transa te average speed ang chi petrol khating zong zong kha ada thei ta ni chuan general hi chuan in voin ni eng za nge khating setting zong zong kha om vek ta a dar eng za nge dar za te alo dik lo ta khan kha set thei na ni ta chuan service om ta service in du hun a khana set thei ta ni maintenance a khamo aha kilometer eng za nge kan da ang oil hi kilometer eng za ranin nge kan change sang khating zong zong ta hena set thei ta I set nuwa indicator a hianin warning alo pe don che ni kha a sethiam teo hai oil change te in ti ko khu battery om zat ti vel tamo kha alu da na ni ta ni hemi na tho chuan hei hi duma chang khanin avara ron om le ta ni changkang to khu me scooter bo mo display thatak ani a hei hi TFT kan ti to kha thin film transistor ani ta a LCD icon changkang a afia a color ron pek chhuwa po hi dik takina ron pe chok to ta ni chuan LCD in environment man kan ti chuan apan to ta liquid crystal display kha ron pe to ta LCD upgrade na angani ta ni TV ate phone ate an mangvek to ni tuna chuan mo Activa hi 1999 Honda motorcycle and scooter India aron lu khan in an India ta na siam chu masak ania Indian sal chuka an lotling em awangin Mexico a an sal chuk vele a chuan tun thleng hianin India ma hian ro la vele ni scooter segment gi le sa mo ngang ti chu ma sa kha chuan in 7 bhp chawan ya tuna chuan 8.19 bhp into na mi hi ron sak le khat to ta tuna mi hi OBD2 po OBD2B ani le ta ni OBD hi kan ti ve zia te ro on board diagnostic ti khan ta diagnostic chu ko chung en na khan ni mai mi khing ta po khain an ti ching khamo diagnostic center khan kha am machine om ta chumi chuan connect zeu khanin engkim a chilai kha lo khet thei ta pha ta ni ko te hi khu deu ke ru te ulaka OBD kan ti hianin air resource lampang pollution lampang hi akok ma to zo ka ama chuanin sang ka zakwa somruk parvet dei to khanin OBD hi Germany mu chu ka mo nga se chu hun la chuan technology khala chinglu tuk ta analog ang chi khan antenna muni khanin she thei da kha Volkswagen da khan an Tesla kha ta han an mang ta chuan khati a model kha atangkaya at changkang zokin digital instrument te han anon siam chok le ta sang kha zakwa sombi ta America te khan an mang chho chan ve ta te khan 1988 te aron ni chho zel ta atangkai ta lu to ka California air resource ho pollution low vil tu khan 1988 ta phei chon California chunga state chunga lir thei thar khal chuak khal chuak tu chonin
OBD kha ngai vek ton tia kha an vu na chan pakhat po li thein khu apek chuana O2 sensor khan ai ling vek ta a ECU tenen hatlai atang kha din engine fail le lai kha ta hianin digitalin nge light ten warning aron peta a khatang khan OBD khi aron popular ta em a array to sin chu kan pian ma dai to in OBD khan lo tin don chu sa ma chu mo mi so ma chu anin sang ni nulama kam hu ve ta chau ta sáng thì nụ lòng phê sáng thì sum thì về còn lá chân chậu ăn về này cả khác nghe yên OBD hi anh lo mong tổ ta OBD one là trụ mà tụ nami hi OBD trụ à po B kan ti to kha em vai ne OBD trụ B te ron ni le kher kan ti chon a model a version thar kha ma na tang khan an upgrade ve ta zelta tu na hin a latest version ne ta ni chu Honda Activa 1255 hianin aron mga Honda hau hianin sul na tam ta kan ne kan soi vek to lo nga tu na po mang masapol anon ni le ta ni chumo du tlang chawa he tlang chawang ti ve zum mai Honda hianin kal phung bi khi an ne ya company dang angin a review lo na ma se smooth de chak tol thung ta zo lo hi nei chu me lo ni Dio 110 kha Dio te chule Dio apo ta Activa 110 kha buk ta chon hay 125 fan ya ala so rang tho ta kha buk le tu in vek ta chon OBD 2B a hian advantage an nei len chu Honda hian an le thei CC niama 1254 ha Honda sign ten nei khamo khati ang han bike apo khan in CC niama anon mang ta a hemi hianin advantage thu mana ya wa chakro ve lut pu me kain lo de ha masabera chu anin fuel efficiency ya mo petrol hele hela khana puita a chuan power output antita hemi power delivery a hianin aron danglam le ta kha BS6 OBD2 ho kha aron chak lo an ti vak khan soi sel vak ta kha ting de bo kha hei hian aron ti sia de mun le o ka ti adang hai du rang ve u tu motor po du tang chho an le pe zung thei lo kha ta khan power output ta hanin aron ti dang lam le don ta OBD2 pa nga khan chuan poi mo friction output an ti le ta chu ta chuan engine chunga aron pui don ta ni friction kan ti chuan mi zo tong hianin hei hian le pe la tum ve deuh bok se kan ma mi le pe la friction kan ti chuan hei thil in not in chelang han mai ta mi zo tong chuan om se chu hei piston pinion veering ang chi te bearing ang chi te piston up and down kal rang ang chi te kha friction khatiang ho khan khatiang ho a che tang awang khan in khol kha lo tlan thei khan mai ta ni chu wang chu anun chung jong kha chu at sereng don ta chunga bearing te gear mo clutch thengin clutch housing thengin sereng ta vereng ta wa bas pel po hu pu om lo ve do lo ai du tlang so po a chak lo lu tuk chonin hu pu om ve du china gi la chei chom o tlan ve pu me hi thar na kan ti to kha or au pu ta chon hai pui ve do niang tlan ve du em soi chu cho wang chuan kha tiang te khan ni ta friction a chek tang awang han friction kha tiang in no kho kha a rei khanin enge lir thei chak na khat la niam ve thei ni chumo kan sa tiang kha tiang in no thi in chial rang hawa khanin a lo hlui ve til ta kha tiang khanin atla niam ve thei ta kha tiang power loss anga po khanin apui an ti ni chu OBD2B danglam na anita OBD2 pa nga non reverse device nga tiang fel de ka anon sim cha ni tu ni chu tahian aron om ta hai khal chu nuam ta vie on smooth bok ta
Activa 125 chu ti khan ka hang khal kwal ta a she du zong te po tam tak khetu ngai taila Honda hi abiak po thei renga adu tanin phone number kan da tan tar lana hianin loan te pun alak theya exchange te po han ati rek the ni kan channel te mino like a mino subscribe tu zong zong chung alom tu ka swem mino support zel tu khan kan ngen bok cheu ni signing off from William Bolte. As always, peace out, baby. Bye bye, ule.